19 years old, right here. I think everyone's fighting for it, but the fray is not plastic. What is going Come on, Christian. Give the cake, hey, go. Give us a say. Gidikaapase. 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 Give the Cape a voice. Give the Cape a voice. Ons sal besluit. Ons sal besluit. Gee die Kaap 'n stem. Gee die Kaap 'n stem. Ons sal besluit. Woo! Woo! Viva! Viva Kaap! Viva Kaap! Voor en toe. 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 Great to see people out here. Good morning, everyone.
This is on the line. Thank you for the break. Good morning everyone and welcome here. Vir die van julle wat nie weet wie Kaapse Forum is nie, ons is 'n organisasie wat opstaan vir ons mense en dis hoekom ons hier vandag is. So dankie dat julle elke van julle wat uitgekom het. Ons kom uit gemeenskap uit, ons ken die probleme van ons mense, want ons leef dit saam met hulle. En vandag staan ons hier, want ons is bekommerd oor hoe dinge gaan. Ons is bekommerd oor ons mense en ons is bekommerd oor hoe dinge gedoen word. Mense wat elke dag moet worry oor hoe hulle kinders veilig is. Jou kind is nie meer veilig as hy die huis verlaat nie, want jy weet nie gaan hy veilig terugkom en dit is nie reg nie. Mense is moeg vir misdaad, want ons gemeenskappe word elke dag weer geraak. Yes! Dit word 'n norm vir ons, want dit is net alright. Want jy bel die polisie en hulle kom nie uit nie. Hey! So vandag staan ons hier, nie net vir Kaapse Forum nie, maar vir ons mense. Vir die mamas en die papas, vir die oumas en die oupas, vir die jong mense, vir elke gewone mens wat sê, genoeg is genoeg. Dankie dat julle vandag hier is, dankie dat julle opgestaan het, en dankie dat julle gekom het. En kom, laat ons stem vandag laat hoor. Yes! Genoeg is genoeg! Goeiemôre. Baie dankie dat julle vandag hier so is. Dis lekker mense hier so en baie dankie vir die wat ook lewendig inskakel. Ons waardeer die ondersteuning. Dames en here, julle wonder seker hoekom ons 'n burgerregte organisasie hier so saam met ander politieke partye en ander organisasies. Soos my collega Elisma Latour gesê het, dit gaan oor iets groter as net ons. Dit gaan oor die afwenteling van magte in die wetenskap deur middel van 'n referendumwetgewing. Daai referendumwetgewing vir die komitee van Inlandse Sake en daai wetgewing is ons vandag hierso onder druk. Dit wat ons almal belangrik is, die ondersteuning. Nou, wat beteken dit? Magte? Ja, is ons glo die afstigting van die wetenskap meer. Nee! Dit is die afwenteling van magte deur middel van 'n referendumwetgewing. Dit ek direk weinig vandag baie weer maar dit is ons vandag nie van is. Van daai wetgewing op die provinsie die vermoë te gee om die polisie en ander die vermoë te gee om beter aan die werk te doen, om hulpbronne te kry. Nou dames en here, dit hoef nie daar te stop nie. Dit kan uitgebrei word na ander ministerie ook in die Weskaap. Dink jy hoeveel keer dat die polisie iemand van die regering al gesê het, hierdie is iets wat nasionaal doen, dis iets wat ons plaaslik moet doen. Hoeveel keer het die al daar persoonlik gehoor? Hierdie gaan die mag gee vir hulle om werklik verandering te maak. Dit is wat word byvoorbeeld in ons hospitale ondersteuning, maar omdat same hierdie verantwoordelikheid. Wanneer die stem onthou en leer in ag. Die stem het nou meer waarde as die weerstand. Die sê wie wat die mag gaan hê verder. Dink mooi hoe die volgende bekommerde kiesers wat die vir wie die gaan stem. Is dit uitvoerbare beloftes of leer politieke beloftes? Baie dankie. Ek dank aan die agbare voortnis leerplan en lid van die parlement. Baie dankie meneer. Yes, ons is moeg! Dames en here, good morning. Today, we are demanding the full measure of our freedom. Yes! Our freedom is incomplete if we cannot decide on our own what is best for our people in the Western Cape. Provinces are not mere extensions of what is decided at national. The Constitution in section 40 describes the spheres of government as distinct, unique. We have our own unique challenges
We have our own unique languages. We have our own unique cultures in the Western Cape. Yes. And when there was a negotiated settlement in the form of our constitution, it was decided that South Africa will have 9 provinces to accommodate the diversity in South Africa. Yes. That is a settled deal between the National Party and the ANC. And now we are sitting with challenges that we don't have power over. We have premiers, but they don't have any power over the affairs of this province. And we demand our full freedom, our full measure of provincial power that is to be devolved to our parliaments. Every province in South Africa has its own parliament, but where is the power? Where's the power that Where's the belongs power? in the province? And so, the Freedom Front Plus believes in the devolution of powers, and we're here today to emphasize the importance of the policing powers, including investigating powers, to be devolved where it can deliver. We have challenges in South Africa. The Madlanga Commission is pointing out the decay in our police force. And if national government cannot deliver, what are we to do? If national government fails to deliver on its constitutional mandate, what are we left to do? Laat ons besluit. We have to do it ourselves. We have to do it ourselves. Laat ons besluit. We want justice in South Africa. We want justice in South Africa. Policing is one measure, but not the full measure of our justice system. And so I'm standing here today to ask that you continue to support the call for devolution of power to the provinces. We are protesting today because we are tired, we are frustrated, and we are angry. We are angry because our people are dying. Yes. The Constitution says everyone has a right to life. But that constitutional right is not what's happening. We are dying every day in this province. And then we have a police force that cannot fulfill their mandate to prevent crime, to combat crime, and to investigate crime. Our call today is to support the devolution of powers to the province, and the Freedom Front Plus says freedom belongs to the people. Freedom belongs to the people. Yes. Provincial powers must be devolved. We have premiers with no power. We want that to be corrected. Dames en heren, in closing, I want to thank all of you for coming out today. Many of you standing here have lost loved ones through death on the streets, being stabbed, being shot at. Another 11 people were killed and shot and killed this weekend. Every weekend there is a funeral in the Western Cape. Every weekend there are funerals happening on the Cape Flats. Every weekend there are funerals. We say enough is enough. Ons is moeg. We want our power so that we can determine our own future. Ons is moeg. God bless you. Power to our people. Alright, ladies and gentlemen, let's hear it for our next speaker from the Cape Independent Action Group, Mr. Phil Craig. Hi, it's great to be here today with everybody, and thank you very much for everybody that's turned up
one of the biggest challenges we have in South Africa is that around the braai everybody's got far too much to say or plenty to say about the problems, but they're not willing to get out here onto the streets or to vote for the solutions that we need. And I'm going to say two things, if I can, about policing. First of all, the problem. It's not hard to diagnose what the problem is. But then two, what are we going to do about it? So the argument for devolved policing could not possibly be easier. Out of control crime, a corrupt police force that's incompetent, not because of the people on the streets, but because of the leadership, where after 2000, every single police chief bar one has been dismissed for either impropriety or dishonesty. One of them went on to become the Minister of Police, where the Western Cape High Court has declared the leadership of police in this province are corrupt at the highest level, and where we've literally got the army on the streets. What greater argument could there possibly be for devolved policing in the Western Cape? And devolved policing is not some strange phenomenon. Devolved policing is the international norm for diverse societies. So we're being asked to accept something that isn't the norm despite the crisis of crime in the Western Cape. So the problem, the argument for devolved policing is not a complicated one to make. But the question that I want to ask today is, what are we going to do about it? Because the solution that we currently have in the Western Cape is this. We're on our knees pleading to the national government. I don't mind pleading to God. Get on your knees for God. But don't get on your knees for this corrupt and incompetent national government. We need to not plead for policing under Section 99, which says the police minister may devolve police powers. We need to assert our right as the people of the Western Cape to self-determination. Policing is a recognised form internationally of self-determination, and it's our right to take it. So stop begging for policing powers for somebody who hasn't got your best interests at heart, and assert our right to self-determination in the Western Cape Provincial Parliament, where we can claim it by right. Thank you. Yes. Thank you very much, Paul Craig of the Cape Independence Action Group. Onze volgende spreker is een militaire veteraan. Zijn naam is kolonel William Lucas. En hy is hier om met ons te praat oor die feit dat iemand soos hy, wat oor baie ervaring beskik, afgeskeep word deur die ANC regering, want dit is eintlik maar wat die GNU is, en nie toegelaat word om die ervaring van hulle aan te wend om 'n uitdaging wat ons almal pla in die land, naamlik die misdaad wat die plaasvind, aan te spreek nie. So ek stel aan u bekend, kolonel William Lucas. Klap hande vir die groot man. Hi Dries, baie dankie. Goeiemôre almal. Ja, ek staan vandag as 'n trotse SAKK soldaat. Die brein soldaat in hierdie land het nog nooit 'n stem gehad nie. Dankie Kaapse Forum dat julle vir ons hierdie stem gee. Ons praat vandag oor the competencies and the capabilities of the brown soldier en die veteraan vandag. En die wanbestuur van die departement van militaire veterane wat gedurende stokkie daarvoor steek dat breinsoldate kan aansoek doen en kwalifiseer om op die databasis van DMV te kom, om sodoende volgens die wet, the Military Veterans Act of 2011, volgens die act kry ons dan 11 voordele. Ja, dankie van die van ons wat het reeds het, manne, baie geluk, en die van julle wat reeds lede is en julle pensioen kry, maar julle is 'n druppel in die emmer. Gaan kyk onder die brûe, gaan kyk by die ashope,
Gaan kyk maar die bergies, hoeveel van hulle is bruin militêre soldate, manne wat hulle lewe vergeet vir hierdie land en vir die vryheid wat ons almal vandag geniet. Maar hy word miskyk en misken. Geen erkenning tot dusver. En ons het al probeer op ander platform. Daar is heiliglik 1, 2 of 3 noem dit kleurling of colored parties. Ons het al vir hulle probeer. Maar ons ken die politiek soos wat ek die politiek ken uit die apartheidsjare uit. Ons as militêre veterane moes maar net dien die regering van die dag. En jou toekoms was bepaal deur die regering van die dag. Die demokrasie wat ons in 1994 gekry het hoop gebring vir die bruin soldaat. Maar na meer as 30 jaar is daar nog geen hoop nie. Daar is 'n paar begunstigdes wat gekry het wat hulle graag wil hê. Ek staan vandag hier as 'n senior offisier in die Suid-Afrikaanse leer. Ek is nou retired. Maar ek moes vir 41 jaar moes ek verduur dit wat die politiek aan die kleurling soldaat doen. Maar wat anders kon ek doen? Baie van ons het die mag verlaat omdat hy nie kon meer doen nie, maar waar is hy vandag? Hy het gespring out of the frying pan into the fire. En daarom is hy vandag wat hy daar is. Ons probeer wat ons wil, maar ons kom nie daar uit nie, want daai man wat onder die brug slaap, ons kom nie by hom uit om vir hom geregistreer te kry nie, want DMW het te veel hurdles wat hulle inbou in die stelsel om vir ons as die kleurling soldaat daar te kry. U moet onthou dat in 94 met die integrasie, die ou weermag, het die witman en die kleurling het nie geïntegreer nie. Die ander magte het geïntegreer, MK, APLA en die res. En in die integrasie het hulle voordele gekry, wat die oud soldaat tot vandag toe nog nie gekry het nie. Maar die demokrasie het ons hoop gegee. Daai hoop beskaam vandag. Ons is hier, ek is hier om te sê, sou die polisie die kundigheid en die ondervinding van die bruin soldaat gebruik het, om binne in die bruin woonbuurte die dwelms en die gangs uit te haal, sou hulle suksesse baie beter gewees het. Jy kry mense vanuit 'n ander omgewing om vir jou inligting te kry oor wie jou langs aan jou bly. Wie is die beste mense? En onthou die soldaat. Hy het altyd 'n gevoel van watter ou het 'n hidden agenda. Ons is so opgelei. So wie van hulle, die ek-tipe, die my-tipe, die veterane, hulle is die beste om vir jou te kan sê, waar is hulle hier in hierdie gebied? Wat 'n straat, wat 'n huis. Maar hulle word nie die geleentheid vergee nie, want die geleentheid is al die jare van hulle ontneem. Ek beroep vandag al die soldate wat luister na dit en vir hulle sê, die Kaapse Forum het ons hierdie stem gegee. Ons beklei nie namens 'n politieke party nie. Yes! Ons beklei namens iemand wat vir ons 'n stem gegee het. Yes! En kom ons gebruik hierdie geleentheid en kom ons sê vir hulle hoe ons voel. Ek kan vandag vir u besig hou vir ure as ek vertel van al die diskriminasie, die onregverdigheid wat die kleurling soldaat moes deurgaan. Daarenteen kan ek vir u waarborg dat binne in die grensoorlog was die dapperste soldaat die bruin soldaat. En vandag beteken hy niks meer nie. Ek dank u. Ons volgende spreker is van die DA, lid van die parlement en ook van die portefeulje komitee op veiligheid, achtbare Nicholas Fransen. Baie dankie. Goeiemôre, ons het almal nou net 'n lekker lang naweek gehad. Maar wat niemand vandag vir julle kom sê nie, is dat daar net in hierdie lang naweek op die Kaapse vlakte 30 moorde was. 30 moorde. En ek het gehoor wat u nou sê oor u striweling met die DMW. En ek sal vir u sê waarom daar niks gebeur.
dat daar tussen 2.1 en 2.5 biljoen rand se korrupsie tans ondersoek word deur die SIU en die valke. Want daardie geld word nie reg benut nie. Nou, hier in die Wes-Kaap en hier in die stad Kaapstad is daar regerings wat hulle geld reg aanwend. Wat hulpbronne, wat 'n ondersoekmag bymekaar wil sit om die polisie te help. So vandag wat ons moet vra is, waarom wil hulle nie hierdie hulp aanvaar? Net verlede week het die minister van polisie weer eens die burgemeester se aanbod om hulp afgewaar. So in the past 2 years, 10,000 firearm-related cases were enrolled in the Department of Justice, in our courts. Not even 1,000 of them led to a conviction. 7,000 of those enrolled cases were withdrawn from the court roll. And why? Because they were not investigated properly. What does this tell us? The South African police services need our help. So there is no reason why capable governments cannot assist in the work that the South African police services are doing, whether it is with firearms related matters or other gang related crimes. And furthermore, just the fixing of vehicles. A month ago, I walked out the Wynberg Magistrates Court because I myself have been the victim of crime. And outside in a Nissan NP300 sat a police officer whose seat, the driver's seat, couldn't stay up straight. He needed the help of a beer crate. Immediately we went off to Maitland to say, is there some boarded bakkie where you can get a vehicle seat and just replace it so that this guy can do his job? And a month later it was still not fixed. We finally found a seat out in Malmesbury, and we were now informed just 2 weeks ago that the vehicle was fixed. But this is the simple things that local government and provincial government can help with. In Philippi East, there are 250,000 people, and they are being served by a police force that has to operate with 3 vehicles, 3 operational vehicles. Dit kan nie wees nie, mense. Dit kan nie wees nie. En hierdie is die goed waarmee ons moet gaan help. So, ons is 100% agter die stem vir referendum om te vra vir die afwenteling van polisiemagte. Maar meer is dit, moet ons eerder vra vir die uitbreiding van polisiemagte. Want tot en net dit gebeur, gaan die polisie homself nie reg maak. En ons moet hulle daarmee help. Baie dankie. Baie dankie meneer. Dames en here, soos jy nou gehoor het, hierdie basis en nie iets spesiaal wat ons wil vra nie, dis iets wat reeds in ons beloop is, die papier. Baie dankie dat so ons hier so is. Terwyl ons nou so praat, soos jy gehoor het van die polisie is, daar so van hulle wat tussen 300 en 500 sake nog steeds ondersoek. Hoe is dit normaal? Of het dit net vir ons normaal geraak? Maar hoe is dit prakties uitvoerbaar om van daai mense te verwag om prakties en effektief die sake te ondersoek? Waar het jy al gehoor dat reg, justice, geprioritiseer moet word, want ek kan nie by die sake uitkom nie? Hoe is dit normaal? Hoe aanvaar ons dit? So baie dankie dat jy vandag uitgekom het, en terwyl ons dit daaroor praat, is daar enige iemand, as ek hier kan wys, wat onlangs 'n slagoffer self van misdaad was? Enige iemand wat 'n victim was, enige iemand kom vorentoe en kom vertel ons kort die storie. Nicholas, please, because maybe everyone doesn't know. Vertel ons. Terwyl meneer Godsel Enige iemand, of weet jy van iemand anders wat 'n slagoffer was? Iemand wat langs jou bly oor kan jou chommy, familie. Okay, laat ons hoor, Nick. Laat ons hoor. Ja. Enige iemand hier wat iemand ken wat is so.
Amper 'n jaar gelede het ons 'n oorsigbesoek gedoen, ek en my kollegas in Philippi Oos by die Polisie College. Wat ironies genoeg is dit waar ons juis wil hê daar goeie werk en hulpbronne moet wees. En op pad terug het ons by stopstraat gestop en die oomblik toe ons wegtrek is ons motor met klippe aangeval. En ek het in daai oomblik nie eintlik geweet wat aangaan nie, maar die volgende oomblik het 'n klip my groot rots my teen die kop getref en ek was lights out en ek was gelukkig genoeg om 'n kollega te hê wat my beskerm het. En die belangrike ding van daai dag was die oomblik toe ons wegtrek, toe ons ry tot by die naaste volstasie, het nie een persoon, nie die mense by die volstasie nie die mense in die winkels nie, niemand het na ons toe uitgereik. En ek neem hulle nie kwalijk nie, want hulle is bang. Hulle leef in vrees. En dit is hoekom ons juist 'n paar weke terug is na 'n polisiestasie toe, om te kyk waarmee werk hulle. Daar is nie polisieering nie, hulle het nie nodig hulpbronne nie. En dit is waarom ons dan juist hierdie geveg moet voortsit. Dis nog môre. Goeiemôre almal. My naam is Christian Hoorn. Ek verteenwoordig vir die VF+, maar ek is selfs betrokke in 'n gemeenskapsveiligheidsstrukture, 'n buurtwag en alles. En ek sien die werk wat SAPS doen. Daar is baie goeie SAPS-lede wat 'n passie het vir hulle werk. En om misdaad uit te keer. En dit help nie net jy gee magte vir metropolisie en wetstoepassing en lead van die Weskaap as SAPS nie die nodige funding, 'n befondsing, 'n toerusting en ekstra magte kry nie. Tans lê die magte op 'n nasionale vlak. Ons moet dit afbring, maar ondersteun SAPS-lede, raak betrokke by jou buurtwag, raak betrokke by die GPF. Wees deel van jou gemeenskap se beveiliging. So help ons SAPS. Want SAPS het net wat hulle gegee is van bo af. So ondersteun hulle. Daar's baie SAPS-lede van bo tot onder en wat 'n passie het vir die werk wat hulle doen. Ek wil dit sê en ek wil dankie sê vir elkeen van u en vir elke SAPS-lid wat hard werk en 'n passie het, selfs metropolisie en law enforcement. Want dit is 'n passie. Dankie. The police, what they asked, the first thing they said, are you paying the protection fee?
living in that country. We really need to change. If you've got a case, that case will stay 6 years. You don't know what is happening. After 6 years, the case is still continuing. There is no end. You don't know what is happening. They will change this IO to that IO. They will change this. We are the victims. Every day people are scared in this country. And I will be happy that there will be a change. And there must be a change also to the SAPS. The other thing is the Department of Justice is also failing us. Every day, the criminals, they get arrested. Tomorrow, they are walking on the street. Thank you. Okay, so ons volgende spreker is iemand wat van die Kaapse Forum in 2022 begin het. Het hy kanses gehad van oral, van links en rechts. Maar hy staan vandag steeds hierso. Dus is vandag hier met 'n volle Kaapse Forum span. Want maak nie saak hoeveel kanses kom nie. Ons glo ons doen dit vir ons mense. So ek stel dan hier voor, Hendrik Wyngaard, ons uitvoerende voorsitter. Baie dankie Lisma, baie dankie vir almal van julle wat hier is. Ek gaan begin in die taal wat ek nie geleer het toe ek klein was nie. So kom ek groet eers, good morning, en dan moet ek sê goeiemôre in die taal wat ek ken. Mulweni to those who speak isiXhosa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh vir die wat Muslim is. En as jy Khoi is, dan sê jy kaitses. En vir die mense wat nie nog lus het vir al die formele taal nie, sê ons sommer away maar se kinders. 2 days ago, like every other year, 2 days ago, like every other year since the dawn of our democracy, South Africans were celebrating Women's Day, remembering the mothers from different race groups who protested in 1956 against the past laws. These laws, or those laws, restricted certain South Africans from moving around freely, lest they had their passes with them. And the women of 1956 had had enough of the discrimination and inhumane treatment meted out to them by officialdom. But 70 years later, we are forced to ask the following questions. What good is there in celebrating Women's Day apart from honoring the women who participated in that historical moment in 1956 in Pretoria? What good is there in celebrating Women's Day when you are a woman on the paper plates and in other marginalized communities exposed daily to the past laws of poverty and joblessness and being dependent on social grants? What good is there in celebrating Women's Day when you are living in fear for the safety of yourself and your family and when not all police members can be trusted? Ons is hier vandag om te vra, wat help dit om Vrouedag te vier as vroue in ons gemeenskappe vermoor word en verkragt word deur gewetenlose moordenaars en gewetenlose verkragters? Wat help dit om Vrouedag te vier as vroue treur oor al jong kinders wat raak geskiet en doodgeskiet en in bloedplasse in die straat en op sypaadjies en op die veldjie daaronder gelaat word deur die dwaalkoers van bendegevegte? Wat help dit om Vrouedag te vier as vroue deur hul mans en boyfriends aan geslagsgeweld onderwerp word en hulle restriction orders moet kry, maar na dieselfde huis toe moet teruggaan want hulle het nie ander wy nie? Wat help dit om Vrouedag te vier as die bure weet wat aangaan na Langsaan? Maar nie worry nie, want as ander mense se huislike besigheid tot die vrou dood is en dan wil hulle kansdag versamel by die begrafnis, want sy was 'n baie goeie vrou gewees. Wat help dit om Vrouedag te vier as vroue saans moet wakker lê van hulle kinders wat aan tik verslaaf is, seuns en dogters of broers en susters kom maak heel nag moles vir geld, vir drugs en breek die huis af en steel alles wat verkoop kan word, as daar nog iets in die huis oor is wat verkoop kan word. Wat help dit om Vrouedag te vier
as vroue Sondag besoek gaan aflê in die middag 3 o'clock by tronke, waar tot 70% van jong bruin mans tussen die ouderdomme van 17 en 35 opgesluit lê vir hulle eie dade en vir die werk, die vuil werk van bendebase. En wat jaap het om Vrouedag te vier as die sake van moord en verkrachting en strafbare manslag en domestic violence nie behoorlik deur die polisie ondersoek word nie en oortreders nie opgesluit word nie, skuldig bevind word nie, gestraf word nie, of maar net daarna weer op parol vrygelaat word, verdwyn in die system in, of uit die system uit, en weer verkragt en weer vermoord. That is why Cape Forum supports the city of Cape Town and Mayor Jordan Lewis' decision to claim investigating powers for the city's Metro Police Force. That is why Cape Forum is in favor of Premier Alan Windey's campaign for the devolution of policing powers for the Western Cape. Imagine, mense, a national backlog of 1.9 million case dockets in the country. Imagine 300 to 500 dockets on average per detective at the top murder stations in Cape Town. En ek weet hoe dit gaan, want my girlfriend is 'n speurder. Nie vir haar seker wil ek gesê nie. And lest it be said, julle werk op maar net met die DA, julle wat Kaapse Forum is, julle toilet borsels, en hy vieslike taal wat ons mense so lief is, om op social media te gebruik, om mekaar af te kraak, terwyl die misdaad voortduur, en terwyl misdadigers hulle verlekker, dat ons aandag afgetrek word, deur die soort slegsêre. Daar kan nie gesê word, you are but a front organization for the DA or FF Plus or any other political formation. Not in the least, much rather Cape Forum is a civil society organization, as Elisma said and as Bernard said, who is in favor of working together with any party, organization or individual who are equally committed to rid our communities of crime and the criminals pass laws of 2026 that's restricting people's movement in areas where they are supposed to have the right to walk around freely. It is no use boasting on a Facebook Live, as some political leader did just last night, that if voters would put his party in charge at local government level in November, then he will show the ANC and the DA how to deal with gangsters. Why can't you already do that if you have the solutions? And particularly since you are part of this government of national unity, why use it as an electioneering trick, and why not already sharing your supposed know-how with the authorities? Why look on? Why people continue to die to the bullets directed by gang bosses of whom you, Mr. Leader or Mr. Press, are familiar with some? Dan wil jy hê die mense moet vir jou stem. But we as communities cannot and should not simply sit around and wait on the politicians to make a change to our circumstances. We are the ones suffering. We are the ones paying for funerals. We are the ones seeing our women cry and mourn and struggling to survive emotionally and materially in the wake of losing a loved one to the unscrupulous and audacious actions of criminals. Natuurlik is daar gemeenskappe en 'n mens is baie dankbaar daarvoor wat al klaar betrokke is by die bekamping van misdaad, byvoorbeeld deur neighborhood watches of deur inligting aan die polisie te gee, al trust bitter min van ons die polisie, of deur die kans te vat om te gaan getuig in hofsaake, al weet hulle nie of hulle veilig terug by die huis sal kom nie, want getuies word sommer nou by die hof doodgeskiet. Dit is belangrike werk natuurlik, maar dit moet hand aan hand gaan met ander inisiatiewe soos dit wat ons vandag hiertoe gebring het. Ons is hier om 'n Kaapse Forum daarop aandring dat die portefeulje komitee oor binnelandse sake hulle gatte roer by die aanvaarding van die voorgestelde wysigingswetsontwerp oor die verkiesingskommissie, of in Engels die Electoral Commission Amendment Bill, a private member's bill that was initiated by the DA. Die wetsontwerp maak voorsiening vir provinsiale referendums, en deur 'n provinsiale referendum wil ons by Kaapse Forum hê die mense van die Kaap moet self sê of hulle ook wil hê, soos wat ons wil hê,
dat polisiemagte afgewentel moet word aan provinsies, aangepas moet word aan metro's en plaaslike munisipaliteite wat dit kan bestuur. En ons weet almal hoeveel provinsies en metro's en plaaslike munisipaliteite is wel in staat om dit te kan doen. Jy hoef nie te lank te wonder daaroor nie, maar ons mag dit mos nou nie altyd sê nie. Ons weet ook dat ons die soort kundigheid het in ons gemeenskappe, soos die van oud soldate, soos kolonel William Leukes, wat vir ewens gepaar het. Dis manne wat goed opgelei is en verseker kan bydra om misdadigers se gatte te skop. Nie soos die arme ou bliksoldaatjies wat geen werklike impak maak nie in Operation Prosper nogals op die Kaapse vlakte en ander gebiede. Ons wys met kolonel Leukes of Leukes, jammer sy teenwoordigheid hier, dat ons ook behoorlik opgeleide military veterans in ons gemeenskappe het. En as die staat hulle nie wil aanwend nie, dan sal Kaapse Forum dit doen. Ons dreig nie om 'n demokraties verkose regering van nasionale eenheid omver te werk nie, soos wat ander groepe dit doen as hulle maats aan maats nie. Maar ons dreig om die moordenaars en die verkragters en die bendes omver te werk. 2 jaar se wag nadat die Constitutional Court in 2024 gesê het, die parlement moet die wetgewing instel om provinsiale referendums moontlik te maak. As Kaapse Forum nou opgewag. Nou word er vertel, die portefeulje komitee oor binnelandse sake gaan nou eers vandag besluit of hulle hou van die wetsontwerp. Die Engels wat hulle gebruik is oor die desirability daarvan. Maar ons gemeenskappe wat vrede en veiligheid desire, het nie sulke keuses nie. Ons moet koes en bid en lang draaie loop om die spots waar die misdadigers en die bende sit en staan en wag vir iemand om dood te maak, vir iemand om te verkrag, vir iemand om te roep. Dit is wat bepaal of jy veilig by die huis of by die skool of by die werk of by die kerk aankom. En die MP's wat die binne sit in hulle kantore of op hulle laptops in hulle cozy huise en besluit op hulle wetgewing wat ons in die long run moet veiliger laat voel of hulle hou daarvan of dit desirable is vir hulle. Ons sê hy bo. In this memorandum that we are handing over here today to the DH parliamentary leader, Mr. George Mikalakis, and I'm happy that you made time to come over, sir. We are urging the party to put maximum pressure on the members of the Portfolio Committee on Home Affairs. In other words, your colleagues or your counterparts from all the other parties, in particular the ANC, to ensure the enactment of the necessary legislation for provincial referendum. We are celebrating 70 years since the March Against Past Laws took place in Pretoria. We are also, this year, celebrating 30 years since the birth of our 1996 Constitution. Again, I ask of thee, what is there to celebrate in the absence of the safety and protection against crime that the very same Constitution promises us? Perhaps we should rename Women's Day to War Against Crime Day. Thank you, baie dankie, shukran, diabulela enkos. And I now call on Mr. George Mikalakis to receive the referendum and to sign with me, and then I'm going to give him an opportunity to address you. He's only got a green pen. I hope the blue party is taking notice of the influence of the green party. It's as far as the let me all be with black pen. They all right with blue pens, by the way. Sets, pull up your socks. Otherwise, Thank you very much. Good morning, everyone. Thank you very much for
for coming. I was just mocked for having a green pen by influence of the Freedom Front, and I said in return that you're all right with blue pens, but we're all here for the same cause, and thank you very much, all of you, for turning out from all different parties and civil society. Heinrich was not willing to say which province is the one that can get things done, but I will say it, the Western Cape can get things done. And I agree with your posters that say gee ons 'n stem en ons is gatvol vir misdaad. Want ons is. Elke liewe dag wat hierdie proses uitgereik word, is nog persone wat in die spervuur is, nog persone wat hul lewens verloor, en dit kan nie so voortgaan nie. Van ons kant af het ons alreeds van die stad Kaapstad af seker gemaak dat ons 'n dispuut verklaar met die regering om seker te maak dat die plaaslike metropolisie die geleentheid het om ondersoek te kan instel. They can put dockets together and they can put criminals behind bars and work with the police to get things done. Also, we are in the process of tabling another legislation that will ensure the devolution of policing powers. But with regard to the specific piece of legislation of which I've received the memorandum today that the DA has brought to give provinces a greater voice, to give provinces more control over their future, the DA is proud to be the sponsor of this specific bill, and we will make sure that going forth after today in the Portfolio Committee, where they wanted to just push it through a motion of desirability, that we will force the ANC to the table, that we will have that discussion to say how can we take this legislation forward. And I want to ask you that when the time comes, that you hold those political parties who are against this bill accountable for the fact that they do not care about the future and the lives of the people that they're supposed to serve. So thank you very much for your support here. I want to close off by saying one thing. Heinrich, it takes an entire community to fight a fight like this. And I really appreciate the fact that you guys came on board, that you make your voices heard. And I look forward very much to working with you and all other organizations who see this matter in a serious light and want to create a better future for all South Africans. Thank you very, very much. Good morning, everyone. I'd just like to end off things by saying thank you to each and every speaker today. Thank you to each and every political party, organization, veteran, victims that shared your story. Thank you to each and everyone that came out today to support us. We had people from Delft, from Durbanville, from all over the Cape Town, and I think today Cape Forum really showed that they are behind our communities and they want to give us a voice. By die Kaapse Forum sê ons altyd, ons soek nie jou stem nie, maar ons wil graag 'n stem wees vir die gemeenskap. Ladies and gentlemen, please travel safe, and our fight doesn't end here. If they don't table our bill yet and we want to come back, we want devolution of powers, we want our referendum to be tabled. Thank you very much, ladies and gentlemen. Bye-bye.